Amanyiw'A maendeeye kwiyumban'ya na kulika kilasi ni cia form 1 yukwa Martin Wambua Mumanyiw'A kuma Kangundo no mesilya undu utona kuendeesha kisomo chake. Martin anai sukuluni wa musingi wa kwa Kathule wodini ya Kangundo ya umiloni wa Sua kauntini ya Masaku akwata max mana 316 KCP na UN mavalua kuma sukulu 5 etitwe indive na thina vamwe na ciana cia musyi wo ile itai saulika sukuluni ni kwa iwani mbesa ewa katatu musyini wo na wambe kumina kilasi tana na musiko. Martin aetwe ni musyi umwe ula ni nyinya wake ula withitwe emu wa miaka mingi na walasimikie kuthengea vakuve na uitino kana kuikala methoni mandakitali bala na ciana ila ingi ciekalaana usuwe wo Meri wanza ula waelesa kana ena ivinda yitona atethawa ni atui kumandhaliu wa ciana ithi ila ona mavinda maingi ila simika kukomana nza ukomoni muthuku boni mutesianu kutwelesya mbeange. Ona kwithwa Martin Wambua negitenesa nthini wa mutianini wake elesekanethiwe na thina munene aisoma ni Kukosa ilovia muzikove na thina ungi wa ukwati ona kuvikia Kukosa liu obole ni ndao na mathina maingi musoma okakomanza kuthina ku school kukua kila muthenya na ina agwato endi teacher ina inanena nake anaambia ni somo ni kibiti ndikaoneka ninukite ayena amya sawa nyena atunga mubea na ina soma neki ya biti ni nakwata max maana 316 awinye ni na asia mundu tono nzomethia ni skulu awinye no gwe na mantha andu matono ndethecia ni ngasome yu atese undu utonya kwika no kanaende na masomo make elesekana nyinya wake musyi ula utonya muthinikia nthini mundu mailovia ni wawuye na kuma sivitali vala yu ende na ukwata uiti na musyi kwikumbelwa ni thina munene wa ukya vala yu ambao lasimikite kulika maundu ni maivaluano kana kwate kindu na kwithwa musyi na ciana ingi italika skulu na nini siende na kuyana sienda mavata kivathukanyo na vate mundu aithinikia siende na ikumbelwa ni thina ainekala na susu wakwa no wo wivaute na inyako we anenda hospitali atwa koma hospitali isio ka hospitali ya mwau enda thina mwikiba wa iye mutwe abano no wetu natethia na ciana susu ba aithi twisinga cia ithi onthe twikwata kaindo tukona kuuma kila mundu athukuma na brothers ma nondu onthe kati wa onthe yu ma brothers no nyenzo merene we kama brothers cio angi maya soma cio angi makolile ba school nondu athi no uni nenda we lakini nyene nethumecia na soma bichi nye yu ba kwito nyana mwanya nondo ndikia kutabanya thina ciakwa ina mwa kwithelecia tu kwa ndo angi mandethecia anye ba kwito mathina na mo maingi mukomanza ciana kwa ofisi na ingi aba yu kutinda kusingatio kuleu wethia yuko ciana no kutinda kukomete ansa kuyu skulu tutaite kindu kuyu kuwe ndo mundu utunga wethia yuno wikala ba musyi chuma kiima maskulu ta Kangundo High School, Katwanya AIC High School, and Mumanyiw'A Secondary School, Getwa Emily Secondary School, Chewaluki Secondary School. And I would like to go to Kangundo High School. Sioni nyeno ni yende thesia. Uswe wake na kielesekana ithi tunavinda yumu kuthinikia ciana ithi cionthe atewe yani na ingi mwi wake utemwitikile kutethia mawia maitonoka na ukwata ilovia na we kalani kutethwa na atui kumanengeliwa ciana nini la cia musyini uyu no ciana natiwa musyu na nyela natiwe tena na inya wa mwana kyo niwe byanai anye nina cia ciana cila abe kangi ba mate school me tute ba ono musomi weka na ina kometa hospitali na koma kwa embya kwa basitongi akauma waka hospitali akauma waka hospitali na ndo na kindu hatina kindu nina ni weka ba ni weka ndere sino mwana nuri na mwingi na we ba mwingi to ona wali utere bwa na tu toya na tu ba tuyitethecia acia ya kibeti kiki mwetu ake wa waiye mwana uyu anako wa cukulu atui tukombana tukamantho liu tukamane tukaituka neno na mwalimu magacio ko cukulu na nenge kubika ba uyuyu tutatie baema nico gitumie tumwikaila na nenge ni kulia thabe mundu wina ngoyo lau atethecia mwana nundu nukwenda usoma na we ni mwiwi na ni wendete usoma babe ciana inya nini na uyu na ngeli alako na majathi skulu ate uyu wekiye biti
na nundu wa unena na tuimaka mweje na ngaiti mozeo koko kwa ngaiti koseo. Mumanyiw'A Martin Wambua yuenda andu mangoelu kumutethesya kwenesa ndoto syake ewitakana we na ndoto sya kutwika ndereva wa meli kindu kila utetikila ukiveta ngoni yake na wende na ikia viti kuyanisya nenda usomea ukapteni mutoi wa meli nyesu inesi ngamiku na nasomo inesi no nginebete ngainga qualify weosu ngasoma ngakwata mbea syakwa aende ngatethya andu maitu ba musyi andu inesi ona ona mathina maingi moko manza aende mathina ma kimusyi bata ngamoyo mpaka miunda yaima andu baba imiunda no twatete tumulunda bai Kathule twitethesya tata itu ibinda wai muo naende okutethesya tumathina ku kwa musyi twatoro level cia Kathule tutadito na twile batu tono kuima tuno turisingate yatyo ila bateke ndu kethya no kuikuthukuma ibalo tukwateka leu ane singa na somo na akwata wiyosu ngatethesya ngamoya mpaka miunda mailya baandi. Kauntini ya Masaku, Kangundo Fabian Muli, mutisya.